Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek palawangan na mga ribi isay narik ko to bila waktu cek ni, tapi ya ko to bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambara masidakah, dek to sambara puasa, walaupun puasa itu makanja. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik de ijama na may lolonga. Pada padangkangi makada cik de minabalu na may kasarona. Jadi iya rokok agamata angka. Jadi angka watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu Pak Dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan tabacai. Idi manisaparangi waktu ke waktu nang kawatu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanja itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi ta wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau panrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu Pak Dong Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yero. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau pak dong mabiku-biku ya pala di na pala mo ka papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko to me masampaja ina napay manang ihayi ngerang ngiro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang ngaji mukba akada magaje ko to me masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa dong ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampajang aja na tu maciga makadame ka mewai belisi makade belisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuro mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborroe ro paralu ipatande apa ye belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau
Namo malaikat Jibril matili-tili tau mitai. Nasa dendro let dapi beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang ni. Tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada mi rajanna kamakama. Iya na tu ampai maboroi de lada nawat di. Pak Mahakati kata itu iya na tu si Pak Boroi na cacala da pong Allah Taala. Iya. Apa namo ini tahu lino cacati te ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong. Iya ko tahu kasia si maboroi na dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tahu kasia si liwa borona. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naruh ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naruh ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana ya. Yang magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka da ito pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka da iya tu balu mo de na mung kitarala kene tanya po ngala Taala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu. Namo aga mo balu ko de nalo ko tu tema balancah dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak, pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tuh na mungkin sogi kidaga katau maka na pulu bami duit de. Maka na magalong nga cocok niya ko de na mono bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba. Ako de ka burunto. Ide tu gagah, dia gagah. Ustaz makoto, maka dia ustaz si, maka ko dia kata moli ko. Kendo be macarama. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Taala mana motu matoro. Pong Allah Taala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi to makada tahu pacilakana ya aja silau do ngemuy. Itu silau do ngemuy. Apa iya tu setange de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak naganggu ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato. O kami matiti na tu ampe to milo alinrungang aja na di meway. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angka to makada baca kulong surat binas. Komelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na to ampai ate ka pau-pau to lima curita. Maka apu ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede. Janung manana. Puang Allah Taala je tu melo me wasiolongnya. Tapi dia to nakoto kakak de. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolo. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matenang sampajang. Maka de gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya husyuk nomor di jagai bipak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu. Ya ko masih jakit letu masih gi makoro dek to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong surat binas apa surat terbaca
Maka dai itu panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero najelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matana saya kagang kalabunna ya lengi dalle oko pongala taala pada wa busi deni papatu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kalau seberat bil falak kalau seberat binas wasyamsi bawal laili si depe itu kolong surat bil falak kolong surat binas yo kolong surat bil falak kolong surat binas kata falakmu iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah yo kota falakmu ima nyaman mau malalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni iya tu ya kok kak pasawa ena dapi wetu kuro baca ya kok kyoto ya dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masih dapi ko masih baca iya supaya ia rodale tadi napet tuh pak tu tau biasa maka dawe malu-malu musa di dale ulan rio rumah aja nama cipi ya nanti ni amalkan dia tuh supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala dia napa ada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro jadi itu dimudahkan dia tahu ni apalah ibaca mi ya pokok apalah makan jak apa jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne, ia tu jenne Pak Bu, matan reto tu pengaruh loko sampai jange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan je ronasa jenne taluka ia ko mak bisa limai. Angkalalo je pakai baca. Ia ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna panah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya ro na baca tapi pak dongam itu iya aku maka deken rehat desa na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak lima iya na pigau iya nunggu cecah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya tu maka rambang iya tu makai ga nak makai ga zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo-jallo. Ya naro ibisai wir. Ia tokang nyati supaya ia ro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero. Ya na riasa teluka apa namo rusak jenne ta kak dena na rusak ya ro nak papa dongang. Ya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dak batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Ya na ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi iya nari bisai tapacingi wiye timukwe pule risinin na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangnya. Ya rupak dong itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat biasanya lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patama. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya na tulin lala iya naro iya na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah niya to paham ya aja tak ada mak bisa 5 tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak julu mata pi ni baca ya dah tapi tak paham namo ka apa ero deh
malak dak tongan satu apa metan ya tu mak jene. jadi jadi itu mak julumata apa tu dibaca apa wajibna jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe. De meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia di sero lima kin rima benih. Mama kayak gondron non rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana keteni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Apa hanya tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale ja tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega apa tu to motot tariolo ko mangaji na toges sa tai manu na sau batal jenne mulo buat jenne de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal kabisay bawan niro demi na coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nages sana sau rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa deka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raya si barone dito kepala pina suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to pura tanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwat jadi tak aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang nih tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto metu batal jenne nah tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro kita pahami iya narona koto mak julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala to mak julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimun ribu ngatu tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga ia ngak rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran naro ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ya ko mak basara kapa di tapalai tak bicarogi bawan itu tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanananaki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi naro ampai maka dah piko caret patamay peringerang iya naro nak ido padonga maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanja ki peringerang lo ripong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata
Napalimay gang kasiku. Ya ko 5 atau na bisay ka tumilaw doon na. Tapancaji wi 5 atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko po sa rimonri. Apa na yan na atau tamot tarimay kita catatan amal ta. Selama iya miko abio tarimay sa barak. Yan na ro ampay ilaw doongan niya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji wi kita catatan amal ko ya tarimay atau kuhe. Yang kedua tajaga iya nga 5 ko ya ko ngaja nakibuan.